Sana mulithirira wa Meru Tv no tuvaita na mbere kurumira Meru Tv ngucokera ringi na kaitene ka ndiri na ngatheti mwake irani ya The Standard mantona yare kirurito kiri ngatheti ya The Standard karatasine ka mbere ni kuona truth to power kana kurungama na umma mbere ya barabara na mamlaka na barabara na mamlaka ni bao mulethiri wa Meru TV ndole linko nao Rais William Ruto na chori ari omuro na very serious na ndole rotero ronge nkona atongeria ba kindini the clergy atongoria ba kindini kuma county ya Nairobi wita Meru gwita Mwanka Kisumu ni bamenerete bunene thirikari ya Rais William Ruto na Rais William Ruto nonto ba utongore ba bodoku haraba kwa nende ndiguru ya Kenya ni ndiguru embassy na nonto ba kumemeneria mulethiri wa Meru TV thirikari imenereto nonto ba unkumania na kinya wita kiutate na aki sia Kenya leading the church Kisumu Anglican Bishop Charles Oginjo Bishop wa Anglican Terecha Kisumu kurani Charles Oginjo na uretie atongore kana antoban terusia nyanza kureka kwata thirikari baru nonto kana kureka ukatha thirikari nonto tekyo bari nakyo kya wikumeria kona atongori mwanya bakidini ni baretie hario Reverend Philip Anyolo urani wa Nairobi Catholic Diocese awete amona akenya kwithira bakirerera thirikari no itita na mbere na unkumania na nubwo akenya bawita na mbere kwinyileka onge nonkona KCCB Vice Chair Archbishop Anthony Muheria na uretie thirikari kumba kwithira ikiria marandu ya NHIF akiwa sibitari imbinge cha kanisa tiria kwe ya kuingwa nonto mba marandu yara enasio kuma kire NHIF kana yara yatire ine thirikari ya NHIF Nkoloki nkona nwe Reverend Nicholas Mutwiri urano eno wa NCCK kuma akaunti ne ya Meru wa majority of residents are unhappy ababa ingi ba Kenya batiwiri tunonto bwa ukia ukunyilwa ni utumi na Kenya wachia ngoi na nende kawa ndiguru ya Kenya ititite rutere kana ititite buboya undi bono kurikiri karatasine kambere mulethiri wa Meru TV karatasine katwele nkona ni manto ya koni atongoria ba kikanisa urabetite na mbere na kumeneria thirikari ariwa ndiguru ya Kenya ni ndiguru embassy kana ita sick nation calls out President on ban governance neba menere Rais William Ruto na to ba utongoria bodoko koloki neba menere thirikari ya ndiguru ya Kenya na to ba kuigino madina yara Kenya ba kilokera amona bo kwithira bakiandamana bakimeneria thirikari kana bakimeneria manto ya maingi yara wetito na mbere thirikari ne. They have also called out politicians for campaigning early and causing strife among citizens. Koloki ni bameneretie asiasa bara bambirite kulinga siasa sia mapema onto kwithira bakiditira Kenya ngwe. The Catholic Church and members of the National Council of Churches of Kenya separately give a unanimous verdict of sick nation under President Ruto. The Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB officials, the Kenya Conference of Catholic Bishops officials bakiaria tuko yegoro muchine yo Nairobi nabombe kwithira bakimeneria Rais William
Ruto bo nene nkolo kinya atongoria bakindi ni bakuma kaunti ya Meru. Kinya bo aparani National Council of Churches of Kenya kana NCCK hapa Eastern Region. Kinya bo ni bameneretie thirikari ya Rais William Ruto. Bakiwa kinya bo ni bawete thiguru ya Kenya ni thiguru embassy. Ke karatasi ne katodato ni kuona rukonie Masenas of Diocese urani Bishop Charles Ogincho arombeta kuithira kemeneria atongoria ba kumantere senyanza baraba kwatambaru thirikari na kumikatha arawete ante senyanza mona kuithira bari na twanya turaba yutikyo bari na kyo kumakire thirikari kirabomba kuithira bai kumeria awete you only have to and you cannot sleep because there is too much noise since we are in the government. What are you delivering now that you are there? Arauretia barabara thirikari ne kana baraba itwanya tongoria thirikari ne Rais William Ruto kumanteru senyanza na baureti nende mona kwethira bo itwanya to kumakire thirikari imbi boraturetera kana awito tekyo bare na kyo kya gwikumeria kuma kire thirikari ya Rais William Ruto. Boni boko rekire karatasi ne katodato muleideria wa Meru TV. Kani karatasi ne katuna kinya mantera ya kirurito karatasi ne ka muleideria wa Meru TV ni mantu yakonye atongeria bakidini niko taririto bura atongeria bakidini ba miaka ya 1990s bura bombeta kwithira bakithetera Kenya na Kenya kurwa na utongoria buthuku ankona orosoria ao nkona mututi Katholika Bishop urani ndingi mwana Anzeki ni umo abara badaira bakithetera Kenya kaitene kaukambere amana bo Kenya kona David Kitare, Alexander Muge, Henry Okulu, Ndingi Mwana Anzeki and Timothy Njoya. Bo ni bamwe bara badaira bakithetera Kenya kana bakira na utongoria buthuku miakene ya 1990s. After successfully fighting for return of multi-party politics, ni bombete kwethira bakirwira ucoka kwa siasa cia multi-party. Koloki ne baru ya Kenya na kumania kana ne baru ya na corruption miakene ya 2000 na kuma bae kwebela kire utongoria muleideria wa Meru TV ndiro nende mantu ya mathuku yambiririe kumira kiri thirikari kona skando kathomba kumania burabutite na mbere kiri thirikari na kanisa no ikiri karatasi ne katuna ndinkona dionga ya Rais William Ruto tere cha ukambani ra araliungite ntere cha ukambani ntuku ya igoro na pamoja atongoria kana athingatia watimbaruba mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ni baronekanire kuthingatana nawe ntuku ya igoro ntere cha ukambani na araruririe barabara ya Kamungo Kaduwa Road watirwe uweni ni Kitui Governor Julius Malombe na mbunge wa Nteru Paul Nzegu. The legislature, aware of possible political backlash was associating with Kenya Kwanza administration, said the decision to welcome President was driven by will of the constituents. My people called and told us me to come and receive you. That's why I'm here. Akiaria Nzegu with ni antubawe bara mwirire kana bara antubaba mudure ne baba abara mwirire
ombe kwithira akithiatana kana akija kiri mucemanio yu Rais William Ruto. Nawe Gavana Malombe urathiatanire na Rais William Ruto Mwingi North, Mwingi West, Kitui South, Kitui East na witenende ni kaita katongoria kwiyamwe kuwatanira na kumba kwithira bakiritira Kenya ngui ontwa kuringa siasa itina itumi. Wete ni bakwata mbaru wete na mbere buonde kuma kiri Rais William Ruto. Buni bobore kuri kratasine katona muleithiria wa Meru TV. Kratasine katutandatu kamwanja mantwira ya reu ni mikathirio muleithiria wa Meru TV. Kratasine ka tonana East Africa democracies unravel as leaders turn to armies for political shield. Niko na nitobora thirikari cia Africa kana thirikari cia Africa ciethirite cietumira jeshi buthuku kana cietumira jeshi kisiasa. The abduction and torture of 2 Kenyans ni kutariritwe kwa tomiwate kwa done military camp as once again restyling over the growing misuse of military institutions by East Africa government. Nikutariritwe kwa tomiwate kwa mtu kumenyekana Bob Jagi na Nicholas Orio bara baere kidnap mwezi wa September kana tuko 38 days kana bomba kwethira ba watu remiwate kwa ntuko 38 araba watu remiwate bare petrol station ndigurone ya Uganda. The two revealed that they were abducted by Ugandan military surveillance team. Antu babo belino bombere kwithira bakidola bombere kwithira baki watwa miwate ni majeshi ya Uganda. Bune bo kure katasine katona nankoloki ankona ndigoro mwanya ni murikirio ndigoro ya Kenya na Kenya Tanzania. Oborabu ndigoro ya Tanzania rombere kwithira yitumira jeshi kana Rais Samia Suluhu Hassan rombere kwithira yitumira jeshi kuoroa ndukimbithe barabara ithirite bakirwa kana bakimeneria ithurano. Nkoloki kinya ndiguru ya Kenya niko kuona nobora jeshi yatumikire kuoroa Gen mwaka muthiro. Karatasi neka kenda kinya karatasi neka 10 na kamwe ni mikathirio nkona muletheria kira kiriretu karatasi netu kumaka kenda 10 na kamwe ni mikathirio ya Kengen. Karatasi neka 12 nkona for parastatals jobs in the country held by rich communities. Nusu ya twanya turatore kire pastato ndigurune ya Kenya yani kiri kabila kana miria ithatu ake Irani, Kikuyu, Kalenjin na Luo. Muletheria wa Meru TV kalikano ndigure ya Kenya irina tribes kana miria 42 endukiri miria 42 communities ithatu kana miria ithatu ake ni nusu yatonya twangwe kiri parastato yani kiri miria ithatu Irani, Kikuyu, Kalenjin na Luo. Kukerekana bari na twanya 75,000 na mana mwanja ya 37 kiri parastato. Overall, there are 299 parastatals which have employed about 146,000 Kenyans. Muletheria wa Meru TV yani kiri nusu ya parastato tribe iraye twanya twangwe ni tribe ithatu Irani, Kikuyu, Kalenjin na Luo. Karatasi neka 13 nkona rona rwako ni wari ngavana kaunti ya Kiambu Waititu. Muletheria kwina tuwa Moni Kinyuru atona
Umenikinyura tena kimunko na former Kiambu governor Waititu ari watine bakumba kwethira aitawa nonto orod rumande kaiteneka athekerwe miaka 12 kona nende intabia wabiri watine bwa kuwato kutewa nonto nari na irandu ria nari na loan ya 40M. Une bokore karatasi ne ka 10 na tatu. Kile karatasi ne ka 13 rungwa nkona Kenyatta National Hospital Manda suspect Kalambotole is not fit to stand trial. One Kalambotole ra okuringidhanwa na koro anto sibitare ne ya Kenyatta National Hospital. Akero nende atomba kurungama mbere ya koti nonto akiri yawe iti sasawa kana is mental health iti sasawa. Karatasi neka 15 kona Women's IVF clinic for shilling 300M for baby from the wrong embryo. Mukuru mwao na usu IVF clinic nontobo for shilling 300M nontobo enderu mbeo kana sperms irata abatire kwethira akenderwa nende na beto kwethira esio clinic ni kenda komba kwethira ni kenda ba komba kwethira ba imurea bone bokore karatasi nikaka 10 na tona mulethiri wa Meru TV onda cionera yauna yangi ya mainge omba kwethira ukiwatira ngatheti ya The Standard. Hithira wina ntuku India ni mbitagwa Tiri MBAABU.